24 на 25 сентября я, как обычно, проводил голосовой чат. Юқчат хабер чегергернах болч кадырова бахкарлац хамбина Швейцария чнохче оппозицион блогерот Абдурахманов тумсос. Чирс қирмаш түйірсанты дожин исацор. Озоналац дейцин ша блогер ше телеграм-каналя. Юқчат хабер шполцун гергернаш нейн ағорбу. Тонохче адачка чирца қайқио де ағорби. Исакерлумду кадыровгер нохче чуана цан элер блогер Кавказ реалит шехилч қамеля. Герс бол нақше гергерчак бағарцу дүйзір, дуқан йоч телеграм-каналяч нохче чуен парламентан күйгіл хода удав Муаммад Уша борчтагз шехилч қамелц. Даудов тераздолстаг хагергерчан бейқын бир бу боғш қиырмшти сир Абдурахманов. Оппозицион блогерс қамелденак билгал нохче парламентан күйгіл ховар боғчын түйшалдац. Хамигеш деч хатырш Даудов жуапцало, ам Абдурахманов тяшну репрессия шинерг лорд хиларх. Репрессия шерца сөйтер Лондон авиерч нохче политикан закайо амадан дюзля. Юғадабеге республикацин гергернах. Политикан воша ежи веши беж цердюзал ишт шичуайдабегер цважгалач юшуач тем структуринде герч герс хуш. Лячан юqawar қияс ху цуналац Кавказ реалик хамбир халмардан диеч хасту. Закайон гергершнагер телефон штеллер белгметикш билгалехер. Масях сааталата бен дахизириш. Кир халқы иштабигнир политикан гергернах. Цухайнала терюжлақ өйлін масяқ саата. Тяхвуца бегин закайо амадан люш видео қайқымда язбы дейқребир. Цул хал закайон қирмыштесір ша кадырау рамзаны. Даудов Муаммад санинч эфиряцу қирым тесір ишкері күйгіл ху синч сыргава гварушаев. Цул соу ночи чуен күйгіл хучу қайқым бір закайон кантия ночи чу оле эққел. Из хигерцо Европавиерч ишкерин президент хылч мысғады Асланын кантан. Закайын гергернах юғад алаацыр дуязын қылтарлу, со Кавказ реали сайтя зуарбни тәққын жөпін дуал. Кадырау цунгу даймуақ бөкнаш, қоумия мартхуай коллаборанч бу. Ацерлияларын урғалдяш бүзін мақ болшяш сықиетарын комплекс юәлерцу.